sanibonani emakhaya, sanibonani emadolobheni, sangena futhi uyavusela Reverend ZC, siphinde siyavusela elihlelweni
amadodana nendumiso, sivusele emakhaya, sivusela abomkhulu, sivusela abogogo, sithi akabongwe simakathe lo setikwa konke, siyethemba niyaphila. Mhlambe singakathathi lilanga lalamuhla abazalwane, ake sesithathe enkulunkulu siphakame ngemandla lamalanga sikhuluma ngendzaba yebukhona baNkulunkulu, ebukhoneni baKristu. Into lebalulekile empilweni yemuntu, bukhona baKristu empilweni yakhe. Ingci nje nakakhona Kristu, nakakhona Jesu empilweni yakho. Utawukhumbula lapha kuncwadi yaJohane sahluko 2 lapho khona leBhayibheli lithi na Jesu abemenyiwe kulomshado. Bathi kwake kwaba nemshado ekhana na Jesu bekamenyiwe kulomshado. Ngithatha indzaba lapha kuthiwa lathi kube liunathwe liphele lowayini. Kwase sekuyabonakala ukuthi sesikhathi saKristu ukuthi ende umsebenzi ngoba Kristu abekhona kulowo mshado. Yinye into lengidakuqela ukuthi uyiциkelele ekhaya noma ngabe uhleti kuphi, akunendzaba ukuthi uyagula, but lokhu sikubonga ukuthi uma nje Kristu akhona empilweni yakho ungasabi, ungabi nenkinga noma ngabe mhlambe simo sinjani, noma kusemshadweni, noma ngabe kusekhaya, noma kusemsebenzini, noma ngabe ke tindwa tisahambi kahle. Sikhuluma lamagama ukuthi yingci nje Kristu nakakhona empilweni yakho, ngoba yena nakakhona empilweni yakho kuba nekuphila. Wathi sekakhona emshadweni ekhana noma seliphelile liwayini, wase sowakhalela liwayini, noma seyiphelile imali etikhwameni noma emakhikhini akho. Yingci nje Kristu nakakhona. Sangene elihlelweni sanibonani bazalwane, angeke sichithe isikhathi kakhulu, singeke sakhuluma kakhulu. Asibalwe ndawonye, sibalwe ndawonye kukhuluma abafana balapha emankayane. Shikishilo madodana, sibalwe ndawonye, sibalwe ndawonye nabangcwele bakho ebunxalisweni obukhona phakade. Sibalwe ndawonye, sibalwe ndawonye nabangcwele
Awukaze kwababunanzi lapha basho njalo bafana basekhaya bathi sibalwe ndawonye ngiyathanza emadodzana nakashaya ngalolu hlobo dibese thamba kancane angifuni ukuthi namhla side enkonzweni yekudumisa amadodana nendumiso angeke sibe simosa sikhathi sine lawo ngiyanibona lapha ekhaya yanyakada asisekelo samadodana siyangena manje sisho njalo sithi sabela akusabele nawe lapha ekhaya egameni lika Jesu.
kwaze kwashaywa kwabamnanzi lapha sisho njalo sisekelo samadodana sithi sinelizwi likaThixo nginanibona lapha emakhaya mase ngibona lapho ninyakada botsha ke inkinga lekhona lapha yinye kulokuthi labanye ngiyababuka lapha khona into labatenda kola kodwa nje lokungijabulisa ulothi nibheke ngalapha ngakimi noma nidlala ibheke ngala ngakimi kuhle ke ukuthi nasikanye kanye solo tindvo ihamba kamnanzi isho njalo ke manje lunyazo lamadodana lithi sinelizwe likaThixo sinobomi ngalo la ngena ke lunyazo lamadodana tsuka lapha entasenkamazi lapho tsuka khona mandla kaNkuluNkulu ayabonakaliswa kwaze kwabamnanzi siyabonga sibonge kakhulu lapha kunyazi lamadodana lashaya labulala uyathi kukhona indvo lengiyinakako ngeke ngathi ngiyahamba bayakhala bathi manje cha mfundisi Gininza wena usivuseli ngiyamkhumbula nje Sunday school kunamake lapha ebadleni lase kwaLusene Free Church uthi ngifuna ungivusele ku TV ngiyavusela lapho Sunday school egameni lika Jesu ngoba ngiyathi ukuthi uyabukela ake sesingene futhi bawo qandi lahlekayo usindiso lwamaweseli luyayithatha lengoma egameni lenkosi oh qandi lahlekayo
akabongwe simakathe siyajabula uma sihamba kanye kanye sihamba kanjena sesifike ke lapho khona sesiyivala lezozo sesithi manje sesiyayibhilika la kulolu suku lwalamuhla siyambonga ke uNkulunkulu silanzananga emadodana akumathapha uma ufika nje lapha kumathapha edolobheni lelikhulu uthi khuphusha usuka lapha kaMahala lalo libandla laseMethodist leli lapho silanzana abafana basekhaya amadodana akumathapha atathi Morena Otsepe bathi basho njalo thina sisho njalo sithi babayi emandla uNkulunkulu akabonakaliswe inkhatimulo yakhe isethi kwako konke in Jesus mighty name. Urena